Assalamu alaikum watukufu mdunga matangazo ya URTC. Katiba la bahara barnamaji za hazi za Croissant Rouge ya Comore lirewa ditu mfumne inu ni madhamana na warumishi wa hili dahulino la Croissant Rouge. Baada faina mwana wa mahamitano utola nyumba za ulimenguni hawitizi wa itendo wa shakifujari mahakama yendele ya afanyishiha ya mfumda ruinu winjo wa maelezo ndo harumwa ya taarifa habari inu na zinu mengoni mwezi baada mshinzi za imese taarifa habari ya hatu ya makatiano. Iraisi wa jamhuri harenge fungu hanzia za vision conference mkonti wa mwaha wa elektengwe la heze bank za Afrika za maendeleo wanjianziani wa Accra ya tarehe 23 ya Meabira ujoka kwa zakifu ya tarehe 20 fukare ya Mekabile ni madaka baoni haramu mkonti unu do hundri ya shawiri ya mibadiliho zetambo zikojira haramu mibadiliho ya hihawa masusu haramu lebara la Afrika maraisi wane warenge fungu haramu mkonti unu mwengoni mwao di raisi wa Ghana wa Tanzania Mozambique na ni raisi wa Komoro Azali Assoumani. Rais Azali Assoumani baada urenga funvu baada urenga mrongo haonesa mashawiri ya wana nezi hatwari zikao jiri harma wakati waliyo mibadiliho ya hihawa. Haini rais akaonesa zila defi kao ngelazimu wazi releve et question kao ikaya haku des questions zinu zaheze crise alimentaire umuhewa heze bei des questions surtout za financement za Banque africaine de développement haukaya ngarelewa ukaya ebad wa soutenir un tizinji harumazi la financement des infrastructures wa soutenir un tizinji za Afrique haruma développement ya agriculture wa soutenir un tizinji za Afrika harumazi questions za énergie renouvelable wa soutenir un tizinji haruma de prévention ou husu des questions zinuzahe des changements climatiques. Onge président wa hatu haone sambavi zila défi kaorikanizo notamment haruma plan Comore émergent na shoki kao i hundu ya dunia ili hundu sisi watu ya husu ye krizi ya he sante ya he covid ikao alhamdulillah si miongoni mweze nsi kao rigerendo haone satsene question ya he krizi ya he guerre ya Ukraine yaukaya eto de croissance ya haturakani yoraka hui prévu en 2022 rika haruma 4,5% abori wahira ndiso zingara niveau za haju za kaunjia haruma dynamique ya plan Comore émergent et crise ici si hata ici 0,2 bonge leo ze défi kao hazionesa yabo haruma za questions zinulie au choc climatique ikao yonde question muhimu ya onesiwayo haonesa mbavi inu za he impact ya he cyclone ukaya izo des enjeux quand on va se demander aux ressources zinji haplede harmono go hindini haplede ya ukaya déjà harmo défi hatu no kaga tsa orfanye relance ya he économie nationale harmo relance yo abo on a réellement besoin des moyens importants onge hashukuria ebadi ila namne kao ngwa accompagner et développement ya hatu harmo zila financement ikao ngazi jau harmayensi haplede ya ukaya hajuanza zensi ma partenaire wa hatu hajuanza zen institution internationale hajuanza institution régionale ha cité question ya Banque européenne d'investissement ha cité Banque mondiale ha cité question ya des initiatives za FMI zinus parao allocation de DTS zi rediriger wa harmoy bad harmoy ni parao Fonds africain de développement ilir husiebad wa apporter ila appuya hao harma si hamande ya hatu holi honde namna yankiba harma mlemengu ya remeshe hasa bagunde COVID-19 yankodo baina Ukraine na Russia wajau madhamana wa wizara yankiba warengi azma ya uhanti mishinzi ya waruhusu washinde wa hu yankiba henti itifemtoba hazinu wanyamilia juma mrendeho wa he Komor mwanashama wa he shindo shihu shadunia OMC ndongo ikao yo jana marunda mema harma ombasauho wa he yankiba ya henti na rishilie Ahmed Bazi waziri wa yankiba ika muhimu nionene nao hezi jiriu rizijuao harma dunia kamili ensia hatu mongoni nize problemi ikao zilaya ulawana nenkodo ikao do ilio ulawana no wade mziro ikao dorakanuo donc zenoko izo pia zi jana uziro wa he ankiba wa he modelotion wa he ankiba
donc ikawajibu rionani unaorikao duafanya wa yankiba wanu mafanya za kinafsia riwanishie zila za hatu serikali rlonizo riwaishilie izo ikao dembe zetambu ikao ongwa zianshiu hala forma mahadisi ya wadzima ikao mhuwahe daula ngu ya shemelezi zohe na saya ukaya serikali ne mafanya za kinafsia angebidiu hadisi ili reduce hawadzima letumola hensi ya hatu wandu wafanya za kinafsia wandu walona fumvuku armu mwendeleo wahe ankibayansi armu utajiri wa hensi garwa lindao wa kena mtsango mhu armu plan mwendeleo ya hensi ya hatu au kaodo walindao wa investise watie mali armu letumo waudo walindao wa jena utajiri armu hensi ilodo lifunvuku ikaungwa nilo armu letumo la hatu espadu wa serikali do tartibisha namna ya ukaya wandu wafanya hazi za kinafsia wabasauhe zihazi zao zibasauhe wajaurangaru hazini wajana utajiri wansiju donc yode mana ukaya mahadisi ya hatu dasina onga umuhimu halisi. Hili suala linu Shamsuddin Ahmed, raisi wa umoja wa majumba ya biashara Luzi na Swana, haonesa utarifu hahe wa ufanya ezafanya zonti ili unga mhono ya wizara ya ankiba juma zefaliki ikaondo wazi Tanziani he faida nkuu ya humbasa uho wa ya ankiba mantiju narmushili. Yutoma ya kaya ngabo wanadia mwaluvanu kuungua saha wafaliki kwa wajushida wa msaidi. Nana siba tuyufura hao kaha ili wakaba tusisima elu secteur privé ngasi oshindari msaidie avenge ngamjoka zembwana sikana bwana zinji sha leo ngari nupicha kuu yaonesa kaya ngari fikirio nti reprofiteri mfershe ya ministre de l'économie harmai honjia ombonguka rahamu hanuja hisangari nje harmali kungumanyoku hilo shabo ngene sauti na kanga hazinji zanzu fanshi avenge kwa ministre Ahmed Bazi ukaya chambre de commerce wa ubanu wasaidie harmwa mizingirio konge tsahao dala haraka kwa usari nji rahamu hanuja hisa harmali da huku hilo la OMC chambre de commerce ngo tayari wajimobilize heni bahindu wajokangu itsaho muje parsal mo dawlatu nana ka karja parsal mo dala ngadura tsahi wandu wasa wajiwar saidie na de maexperi wasaya hautsari hunde oshinzi wo joka oshinzi mhu harma ensi hat ensi ihunde harma masuala riyata ho majawabu ya hunde le suala nulikaya le jawabu sa nuliparihana Ahmed Bazi ministre de l'économie harishili akazo proposition mwengoni et secteur privé ne chambre de commerce wakawafanyia harma gouvernement de pande wakari kanemelia hatu hautsari hunde wa ula independance hatu na ushindani tsaze contenir malazilio ngemkinisha kangabo meliabili senaijao avenge abahado ushindari rijorganize au kani ngosido kademeli shanga tsenari hundeze ze chida za ushindari ya ndesekele lazima. Baraza la mawaziri mahsus ulendelea mfumne yinu usulmongozi wa raisi wa jamhuri Azali Assoumani. Nukta zinji zialikiana ni mandelosoni ya hensi zikamtola ni mongonizo suala la homreje dingoni wa yankiba sababu le COVID-19 shawajao ne kodo ya rema baina Rusi na Ukraine honvaunu na rishili mkalimani wa serikali humejimsaidi. Le suala wa mshinzi la kaya harma la tabu lihusu hali ya yankiba harma ulimengo kamili. Okaya ngarjua ka recovid kapati mkonsi wa kiulimengu uto ujadiliana harma ze efe ani ezalawana ne covid inu harma le tumo haruma ya kibaya ulimengu shawaja waja renkodo inu ilo baina Rusi na Ukraine enkodo hiyo ngarjua ka Rusi wao wandukao mengoni mema duhuli mshinzi aende sao ya kiba ya Rusi delegashi na gazi na owe Rusi tena wapangi harmwe shama shahezenti kao zuhuza gashi yabo donku ngabo mwelewano na mwafikiano baina Rusi na zenti pia kao zuhuza gashi aningizo na gashi ngwazo kuzao gashi harmwe ulimengu bila shaka kanga bonkodo yabo kama tunala iho amande hili zijua sonti pia legashi na bidhaa za saa zinji hama la farine hama hatenso hole Bangladeshi na Vietnamu na hiyo za bidhaa hizo zonti pia harma ulimengu kamili garjua kabatsinti leo ze biashara
zebei za tuhea yabo leo hau maudu tsike washangavu ekahunua jau zebidwa zihea yo lazima tsike washangavu lazima sonti pia rijipange riwafikiane ya ukaya isho rito shizaya harmenti hatu isho to produise madulia tu hatu sheka onga rula bonze na bukanga rula bonze ngiwali abono solma abo ngiwali sha hamande ili rizjwa tsena yabata ho bahiza ta wasuli hunu tsena zebeizi pandara ngomba muda karjwa abo tsena ka zebeizi panda baha yabo lazima tsena ngazuli zipanda abo lazima rejue ukaya sisi karna ujua rendeler doji hansi ya ukahama vanu ngasaharma bavula hatu asiche hun duniani kwa zamana nzima ilo muhimu ikawa serikali wahimi kama wajuhitekeleza dokashe hindu shikai harmwenzi yo zamana ile serikali kwa nami ichililia wajufanya hena za ufanya tehendu shikai watikaye ritijeri jihundu harma hali ya ukayansi hatu ikiharma nzaya hawe ikiharma usongo ejoka ngesa erdo hadisi namna ya ukaya mrashida hule hauke kashidi shaka joka wajaule suala la heji lidhukuru harma libaraza la mawaziri liendelea yafumne ino hamara ya saya na rishilie umedimsaidia mkalimani wa serikali uswe heji ngajua deja hokazi ndezione sawa ya uka hakika izimzi panda swafa kabisa wakafikiri kama se haji yamu iswa yafanyisha bana ze araba pia haji akaurumia hola wa huna tawasula tareje ika 2 millions na hindu 2.100.000 BC araba avant presque 3 millions alhamdulillah kama habaya wa komornedin shida dirani kiwa bese deja ça c'est double au triple wanzo wende cha ngatsugo hamba ondoe wajua ukaya abaha takriban 3 millions na omandoni en 2019 ika 2 millions na zinu zihea haizo ikao dizoramba wabanu la nisozamba abo kamwa benze ngaroba ungu urikaye mamakini haukaye serikali mwendelea au ni mahadisi naono no faume wa Sudi au sahilisha wa mwendo wao mahajua hatu harma ya nguzo ya tano ya dini ya Kiislamu na maudu ya rais wa daula ngujo lahiki mjeni mahsusu waziri ikawa tena yem mshawir mahsus wa hemfaume wa Sudi ngujo jajam nike salamu za lawa na faume risala mahsus joja maudu haruma ensihatu mfasa ya wahi taarifa habari baada mhuti wa kafa wa faina mwana wa maha mitano tibahia tola nyumba za ulimwenguni ya mahakama ya laia ya mfumda rino harmale jumba la mahakama la Moroni baada mwendeleo wa mahakama ya waziri wa mahakama Jai Ahmad Shafi apara watangazaji habari harma monano henu kutainuyo Hilalidin Benshek na Ahmed Nasor wakahadir ikazongoza sara ruza tasi zahe mfumdaru tarehe 20 ya mwezi wa mahazuzi liwa 22 dobabulwa kirasmi harmale jumba la mahakama la Moroni umjarada uhalikia naone dawa ya faina ikao haralwa hitwa hakana umri wa mahamitano na owanruwaili ikao wakahutuhumlwa husoni mwale suala linu wakahadir husoni mwa mahakama na Noel Said Abdu na Ben Wazir Yusuf ye hukuma ya roha ilingana na shetendo ikaundusha jiri yabole ungar amini kana famia faina ngaijo wanyisa badzimanasi wa msiba shawa jawike hautulivu yakana wakati wakahulinda uja izo kanza wazishia wala mrikao hauwai mwana hao hasa hukumna mahakama na ngengene zifunguza hahe ezadunga abuza hema vukao hao izo kufanya shasisi risaha mahakama warikubalie 50 millions za mapesa warikubalia 45 millions zilera 24 baada ndeze hukuma zinu hulaia ye waziri wahe ze habari za kimahakama hapara watangazaji ili huenda ya waunishie zaidi juma hazi zafanywa ni kurdasiz ikampara jejerwa bokela miadiramnikani sanyu Mwenyezi Mungu arsaidia wajili alhamdu garendore ikatisa naomba Mwenyezi Mungu garendo juma bane kamwa benze habo kau kartsuka zabanu
sha ikada zinu bijarada ya hoandu wa rahitswa ikada zinu za hoandu wa shewa redo kiswa nezifanywa na hizo sha ngarobo Mwenyezi Mungu zihaze lile kawaida mwajila karna ushomeda sini mahakimu na zihazikizo ili mahakama ya hatu ya zidurenga ijirme kao do mahakama ya nsi hamadi hatu jitsahao ya renge aminuka ya wakomoro wenchi wadungao ikande zimbawa za matangazo ika deze rezo sosio kandi za mbome bangweni sha mdungu hizuka ya wa jibi wao namna za hukube kaundo zero hao habo kaunga zidunga nao na ze kanuni zikao ndo za chagulwa ni madepite hatu zilio harima le jaka la urumishiha makatulo nao yani habishelia imnaimwa na faina harolo hitswa yikande tarehe nsanu yaho mwezi wame mahazuizi liwa 21 na sheitendo sha kifuja rishinu shijirisiwa imnaimwa na woi harma mji wahele bavu la mitsamihuli harma lisiwa langazija Kandelea ni taarifa habari hawangu hayo Indonesia ngwe na mwezi yemeli Falcon Njema itia nangayo fumda ruino harmwe bandari ya Moroni hadhirme waziri wa misafara ya baharini biarifi tarmidhina na madhamana wasaya wa serikali nemeli yinu ngejodo sailisha ombeho za bidhaa za kibiashara na ne mafura harmwe zisiwa lesuala labake makatiano deka wataalamu wa kitekniki ngwaona masharti ya lazimu ili emeli yinu ibarikishie Nurdin Said na mapita ya Salim Zarkashi. Falcon Njema ngiona nafasi ya ubahi za kontener za 20 pie mengo mitsano na nne na tanishihui na majana maili za mafura gashi lasansi hau gazuali inunga onku harmwa mzungulio wa hezebidhwa za biashara harmwa imasiwa no mzibali oranzi dezensi majirani hama Tanzania, Mozambique, Bushini, Ujilia hunu masiwani yemeli inungi ona motera nsanu na motera nzima ya ubahu wa imafura pia za nyumeni za bali ya eshampasha Mitsubishi holi honde mudi rujimla wa Hesonacom Kamil Isufi na yengu makinishu ya ukaya ibali ya wajau zombo zinji za ubadilisha eka wa menyi hashombo watina utowa idadi uanroha zikumena watanu wa Falcon Njema wala ya harimwa nchi ya Indonesi na oma anzaniera na uonesa wajau ya ukaya wa Komori ngwa jore ngwa hazini ama wamva wa teknik wa jeni ndualona ejukumu zinu hahwanza yemelidu muharmwaze hazi za hayo melija inu nga ilindwao vanuna mezimiraru holi honde madhwamana warenga funvu harimwa mjo wa Falcon Njema. Ukaza kifu ya fumne inu mkonsi wakadhukuru ze tartibu za utaha watidoka ya ukosefu wa mwenje bantijuo. Harmanti humbili mkonsi wendelea warenga funvu waonesa imaunia hao holi honde zala wana harmo mkonsi unu. Hauraisiwa ni madhamana wa wizara ya mwenje hamshirikiano ni komeza. Ya komeza ya jamhu wa tayari ya hunga mhono ya fikra inu ili utaha mwananti mkomori ya enshi harmo mwenje wa daima. Asina nsumili banu rikanti da sine komeza au tolia namna ya uhansi inu agence de régulation ya he secteur de l'énergie au Comores inu des structures arbitre ili au shinda igere o mwenje baina ho urumiao no upihao no uswarifu wenge rikanti nsumili banu ili ritualie amanaze nsi wanyanyasi pia ikao mambro ni chamalinu onsi pia wasawa hansi za agensi zao sisi Komor rahadu kao rakarje hansi yoda manikao wajahunu ili rijeri toalie wazima desinao rione tartibu ya ushinda rihansi agensi hiyo ili ke operationel vanu na muhani ibenge abo banda nsubili za utoalia na ubadiliana maarifa na za fikira wandu lawana namna inu lukaye komeza ngejitayarishao ili irisaidie ili akompanye harumo mhonsi wa he agensi inu ramali ra utaalamu hena rongo perjuka uhitaha warenge engagement vanu ukaya wowo ngwajuri saidia ngwajuri akompanye ranzido muyandiso hata ujeho operationaliza ni inji hazini hata namna ya ufanya hazi ngwaju shinda warisaidie izi nchida pia raza mali
غزا وتعلم يلير هنسي لشركة وهي دولة كوموري كاو وكبانو ويكاو يريبريزنتو أنا مينيستر دو الإنرجي باو هم وجوني سو تعرفوا هاو اللي أجنسينو باو وندزمبيو باو وفنانا جتهدي توكو يونس اللي باو ويهنسي اللي هو ساعدة وهيكو ميزان زي مالي زي هيكو ميزان باو وشيني ويهنسي اللي بنا مهاني أجنسينو يكي اوبراسيونيل warumishi na madhamana wa Croissant Rouge ya Komoro na nayo mfumna yinu humoroni ili uradito katiba la baharazi haziwendeleanizo hazikaoza uruhusu wadojibwe mahutajio walindwa unayo namna ya lazimu. Nurdin Said ni mapicha ya Salim Zarkashi. Yeshiyo shaheze hazi shitwalilwa unema dhamana wa Croissant Rouge shifanyiwa umwahazi wizili na kumena mfukare. Shirwa ya umwendeso uwanro hazi yeshari ya shandani ni swarafa ya mali ranzide ya ndani ujilia uwanro kufanya hazi ndawona o uobonze. Manuel zini zifanywa hale zende zonesano namna ladhimu rumie mapesa namna ladhimu rifanye proje leo ngero namba viri mahamenji de mana sajerizione tena rizrevize nekange tsarfa in passation de marche rijue namna ladhimu ifanyishie namna ladhimu rihire maparteneri watu jerifanya hazi buzima ndongozo pia ngesahau rizione leo rishinde rizi leke zitasikia sawa sawa na namna ya serikali wazita na namna mabayero watu tena wazutaji yao. Le suala laho wanru wako jitole ya neze hazi za Croissant Rouge wanuambo ma volontaire lika ya baoni. Volontaire wa Croissant Rouge omra jitole ya omra fanyo hazae wakatoa aje Croissant Rouge ajarumishie atoe wakatoa arumishie bure. Donc volontaire wa Croissant Rouge wae nikiwa shahula ali nekangi harmahazi wae nikiwa déplacement nekangi harmahazi na zizo ngizo harmahazi nongo ristoli yao namna jede rjofanya ta inamna rimrumao ashinde yake ajisante nro akemwemwa na walari tijara fanya ndongo zule bangezenda hor katsuenda sawa sawa na zinongo serikali sawa. Duhesheliza ya ukaya ye Croissant Rouge ya Komor yorenga fumvula mwando ujumwa makafa ya kore mainsi ne mabwade ya rema wa ulimengu hama de corona. Wizara ya habari za Kiislamu ngio jumahunga mhono imabayazio ya hemiji ne mabavu harme bavu ya washili madrasa nezi hisangizo harma bundo jamikao yedimani nzima ndio hisa iliyo harma hazino madhamana wa wizara ya heze habari za Kiislamu yafumne yinu wazura mikabala zihazino zifanyishi hao ili utanabahi namna zipuangayo. Halidi mzuri ne mapicha ya Ahmed Nasor. Idhamana wahe kabine yahe wazir wa hizo habari za Kiislamu Ilarifu Muhammadi pamoja ne mudiru jimla wa hizo habari za Kiislamu huja mateknisien wahe wizara wajitekeleza letasila leo harma ye madrasa ya Mbweni Moroni ne makswada mshinzi dohenda wa tanabahi namna wekao doziendelea zehazi za tiliwashiuno hamvu hamali ne wizara ya hizo habari za Kiislamu no muhimu do uheza juu kabisa ye dini ya Kiislamu. Tidaba nubahi ama wajau wajitekeleza homjini kwambaani harma lebavu la washidi ili ujua abonge namna wekao doze hazi ziendelea ikao omshinzi unu usau haramilwa maali ne wizara hata ijo waswili ye madrasa. Baada kwambaani ye mhu wahe idara hazi wahe wizara ya hizo habari za Kiislamu hajitekeleza wajau harma omji wa zahaju ili ujua abonge namna wekao do ya waswili ye daraja ya hizo hazi ya he madrasa inu wekao ngionziani. Hunu baada zinzonsi waendelea na ziara wajau harma omji wa maweni harma lebavu la dimani na hunu baadhi ya madhamana waho mji wa dimani wahakikisha ya ukaya azma hamada zinu gazinjia harma ukade wa ubasau wa dini ya Kiislamu. Garjibe wa haku nabonga mambo mimi na zinala hawa maweni banna zinala hawa wanrualo harma bavu ukaya ulawana nomjo hanyu ndio juhudi za hanyu mzifanyao wanru heba vwazijua na wanru maweni ngauna tama ukao ngabajopari hana marje mahuhunu iliripange dini ya Kiislamu harma mjiunu nile jumba la hanyulinu ikawonyi demlimiliki wakati hunu garshukuri yao eza haja hale na ushukuri ya zilio abasa rjariti mizile jumba he namna lazimu likai jumba la msomo wa dini hamani namna mlijuao
heki asize kila sizilio ne taratibu onti pia afanishiha ngasina twamanizo kaizo mwafanya gariboshelao Mwenyezi Mungu marhaba nanyi ngasina twamanizo ujumweza baki hunu elarifu Muhamadi ikao demu wahe idara hazi wahe wizara hizo habari za Kiislamu harmo mjitamko hahe baada ya waswili maweni harmwale bavu la dimani hakikisha ya ukaya ze madrasa zinzonti wesawa hundwana neze mali za ufanya ze hazi hamara handani na hunu ngwadro hundana na mali hata ziwaswili ze madrasa zinu. En general, harmwe mapesa kamil abongar parsao 2800 yao de mapesa pia ikao ya gharamishiha harmaze likoli ne ikao zirifanya turnusu kwa leo. Haure mark ezenraru izo rikohoja rifanya continuite. Shaya nzima inu ya kwambani indu ikao rakojari riandise de maana ikao yani mapesa ngao menji rahane neza baki na inuti siasa kao ngerumisha hunu ngazija basi shainu abo mwali na nzuani ani zihazifanya hunu yabonga rwenda mwali na nzuani rende razifanye tena inshallah. Inu siasa ikao mhuwa hedaula wanzo ya rejeze ya aswili ya hele pala shio ilili kena ila jirima ya hao au kanangari aminio ukana maendeleo ya kweli harmoyensi yake amani ngiyo nawe amani kangiyo ikao wanazioni yani ikali pala shio lireje aswili hao mwanamkomori hajue dini haya duweshelezi ya ukaya ye barnamaji yinu ya tulanziani ne wazir wa habari za Kiislamu Jaye Ahmad Shafi gazjo endelea nzuani na mwali ili usaidia ya mafundi wa mabayazio hata iheju janyora ya dini ya Kiislamu harma ya masiwa ya homwezi. Sport Etoile d'Or ya Mironti ne style nouvelle ya sima wa tezebea kwa bea ya mfumbili ino harma shwanza shantabuho sha Mironti tabuho ikawo zikamjia haruma unkadi wa championa shabavu shwa mpira wa mdu hadaraja ya helisiwa la njuani Swadri Said ngorniko mele zaidi. Style nouvelle ya umoja wa sima wa moja la chama la Etoile d'Or la umoja wa Mironti hunu walawana moja hamoja harma shwanza sha Mironti ifumubilini. Na hunde Ibrahim Ramadan ajuna jina la maarufu datal gola handa harma dakika 25 hafaida ya chama la Style nouvelle la umoja wa sima. Bila leo katirongwa mana koti ya 2-0 bede hukaba hatimbovu kayakiri parade nzima wala tu kamba arwa murongwa bena hirongwa wa murenda kabala wa Etoile d'Or hena mnakaude arenga domanaza katika udatu wa bila handa la imachi unika wabila wakati mwengi maana dakika 15 basi na bila handa utilo la imachini unu Ibn Yamin Sulaimana hatiri ya rema moja na Ahmed Mustafa yali shwa moja na ugol wa Style nouvelle unuka kana abudina jao katide ubele bolini makazini wasa pale razini karsolemio wala karsolemio senda jusqu'au bout match amusi de surambioka c'est boka c'est pas boa skaradashi wala karsolashe tijaini ya moja hamoja ini rengeli za habari za wantu wa shaharani katika hunu wasilingwa wapare machi moja tu basi hanu machi mbili kao dezabaki ne warenge championa haidara jalisi wala nzuani mmoja objective rakana zodezo rishinde rifayenu rishindwa papo irakana objective rakanayo kama mu ipase parce que mu watu rishindwa au pare hapo fama kunili hatuzo yo victoire na Etoile d'Or wae aparaz bahati nyingi hamu albakia labidi beka wasta umochaka wishindri waswidi makazini. Ama ataka yangu ya para ya mabia mba wachie, minu wa Nelka, Jandi, ukazoma la lazima na wachie kawatia, be c'est comme ça les foot. Na toa matina mba wao watujwe ndo fanya defective hano, mana diferensi ya 3 points na wao bakishana matimbili na miti bakishana matimbili. Toujours sinai toa mayangu amba sindarawani yombelo. Hamwe klasma Style nouvelle wae akiembedi ananukutwa 34 adungwa wa moja da Etoile d'Or ka wae ananukutwa 31 wabu hanu mwadangazo la 17 uli Style nouvelle atola hiki chama le Atletico la umuju wa msamdu hanu umuju wa sima na hunu chama le Atletico wa yaswani ya umuhaunu amba asishuki hanu idaraja ya vidi. Mardio ya bandu za madaza kaza himise taarifa habari hatu kabla ya siu kaza kifu katiba la bahara barnamaji za hazi za Croissant Rouge ya Komoro lirewa jicho mfumne ino limadhamana na warumishi wa hile dahulino baada faina mwana wa mahamitanu utola nyumba za ulimwenguni hao vitizi wa itenda shakifujari mahakama endelea yafanyishiha ya mfumda ruino winji wa maelezo mdungu haruma ya taarifa habari ino.
na habanu wanza watukufu ndo rakautia tandiki taarifa habari yetu ya makatiano ya zarbakia ndo sumbushiriani mkamilishe barnamaji jema za khairi bazima ni RTC marhaba min jostani di bazima nasi ahsante